nguVusi Nanas Skosana. NoVusi Nanas Skosana. Chalo lonke kuphila kufikela khona iNdebele TV SA. Ngiyanilotshisa nguVusi Nanas Skosana. Umusi kamhlanga kuza kokwazi ikomana singiyagwaza yazi nekinye kwangayithapita ngayithapha amathumbe endoda. Bakwethu ngiyanilotshisa namhlanje begodu ngiyanamukela babukeli beNdebele TV SA. IHlelo ngeza amafilimu noVusi Nanas Skosana. Namhlanje ngikhethe ukuthi ngikhulume ngomlingisi uPaul Kulchar Lififi. Abane uPaul Lififi bamazi kuFacebook abanye. Unehlelo lakhe bakwethu kuthiwa iPaul Kulchar live. Udlala live kuFacebook uyazigadangisa. uPaul Lififi ngimazi sekusikhathena singisebenza naye. Namhlanje ngizokhuluma ngemisebenzi yakhe engiyisebenze naye mina la akhona ku film production yami. Nasithoma ukusebenza mina noPaul Lififi sithoma ukusebenza ku film ebizwa ukuthi uKulchar. uPaul ku uKulchar bekadlala ubalipholisa bakwethu. Akhe simbone ukuthi wenzani. Nesiqiniseko ukuthi amathesala nathina ubonela siqiniseko nabo bakhanda bakhompyutha banokuza la neveni naye yabonakala kukhulu no asikhambeni shitha sikho You are all under arrest. Detective Masombo. Yonke into engizoyitsho izoba ufakazi bekhona. Unelungelo lokuzitholela ummeli or icourt izanifune. You are all under arrest. Asini, bathathe isikhambeni. Yabuya. Bathathe isikhambeni. Nambona ngitsho ya umuntu onomoya ophasi uPaul, umuntu othanda ukuthuthuka, umuntu othanda ukusebenza, umuntu okwazi ukukhulumisana nabantu, umuntu ocula amakhwaya, ucula nemandlethu khwaya, uyayithanda, umuntu othanda ukugida isiNdebele, umuntu othanda isikhethu begodu la usebenza naye akahluphi uPaul. Ngisebenza naye kuUKulchar, adlala ubalipholisa. Maningi amasini awadlalileke engiwathandako kuUKulchar. Isini esasebenza kiyo sasebenza. Ilanga lonke sishudile sifota isini yinye. Kumhlana sifota isini yamapholisa. Okuthoma uPaul Lififi zangabe lipholisa. Wesibili uPaul Lififi kwakosa ukuthi ayokulingisa ubalipholisa. Uba angisakhumbuli ukapteni or umsayijeni. Kodwa bekakuye ophethe icase yabo Josi. So siyambona uyagijima uphethe isigidi. Siyamdisela isigidi uPaul Lififi. Kwakubudisi bakwethu. Ngapha amapholisa because now usebenza nabapholisa
kumele uthome wenze application ubhala incwadi uyithumele ePitori bayicale bese bayabuye bakuphendule batsho ukuthi siza kunikela amapholisa ukuthi ufode nawo and then bese mangabe unama extra ofuna ukusebenza nawo lapho kumele kodwa ubawe ukuthi ngibawa kube nabantu abambathize izembatho zamapholisa ngoba i-uniform yamapholisa ayimbathwa noma ngubani uCulture wabekezela zangayimbathi uniform ngoba bekusikhusa amapholisa bamnikela i-bulletproof khomqala ukuthi ugijima njani i-bulletproof iyamdisela siyambona kuPaul Kulchar Lififi ke nge-bulletproof iyamdisela isigidi siyamdisela naso ubala kodwa wayidlala uPaul wayidlala indima yakhe wayidlala saba namasini kuKlayini esiwachuda ebusuku nakhona nasiwachuda ebusuku uPaul Kulchar beyakhona indima bekayidlala khulukhulu ngiyophoyisa engikhumbula kwenye isina idlale kamnandi isini ladlala khona nobiziwe basehlathini ubiziwe wadlala ubayihobo naye isini bayidlale kamnandi Ungumele kanjani Groti? 2 hours solo ngilindile. No, bayalalela ngizingendaba. No siyayibona indaba Groti. La I spent my last 10 rand. And uzoyibhadela 10 rand namhlanje mangilinde bengalami. Ngizokunikeza ngizingendaba. Hey, Groti, uzamkhumbula that time le topini ya Groti. Angibhemise. Fire. Dayitop uzokela ngizoro ke. Onakafika kithi mina ngikeni inyuku yakho. Uthi hayi. Kulumi. Inyuku yakho ngikeni. Ubethe bathe ngathi hayi mina ngaze esikhulu. Ngazoma so. Jama fire ngizingendaba. Lalela manje. Yambona uPaul. Kuna umncane too much uPaulos. Umncane too much. Ngakutshela uPaulos nini ngimbone enzasapha ukujima nabentazana. uPaulos ngimbone enzasapha. Hayi. Jama fire. Izolo kwenzeka isimoko jo. Kenjebe. Ngelebusuku. Kwenzeka isimoko izolo. Sure. uPaul nabesana bakhe laba so called batsho bangiberekela. Benza isimoko la ephathini lapha. What did? Badumuzene nabaya besananyana lapha ene sasa la uyaba ngakutshela kade Groti ukuthi inda just diala kube ngakulalela efire so ngifuna ungicimele lentwana fanda ukhuluma ngoPaul sasa kiwe court ene lentwana lena engaya elokhanjini ecourt sokuchuma imoko plan njengoba sesimokweni blind serious mazongihafa malini Stina 5 ano uyahlanya Groti Stina 5 cima uPaul jo Stina 5 Groti qala ngakwenzile iduty yokuthoma ne wanginokho wangigaya istina kuphela wabuya ngale two yabomjavu wangibhadela lapha wangitshela ukuthi akuberekeki come on jo phela manje sikhuluma ngelevel yomuntu yabona Faustina faka half nyama faka half squad la okay sure deal ne yeah deal wena ngicimela lentwana la kuzobe usifadile picture okay azakezeli ne ngizokuphelela after 30 minutes ukuthoma nje ne yeah azenzani yolo Groti yabona nje yabona ngikuncane yabona umuntu akuncane ngincane into eyi-1 ngobona vele hamba so okay uzobhaya lesiphahlo lakhe uzakubotwenza hayi no Groti yeah so manje ke ne mina after 30 minutes ngiyakuphelela ne futhi enhlak nangisuka la mina ngiyokuhlanganisa imokolo sami ayithola jayidanga enhlak nangapha bengiphethe tape bengazi ukuthi mhlambe ngiphethe tape esansi ngiphethe amawufa no hola relax okay yeah manje yeah no sharp ke uyazi ufire wezinto zakhona
Sipahlonyana we. Alright. Ngitshonela direct. bese isin uPaul Kulchar ayidlale kamnandi khulu ku-line yokugcina kula ayobopha khona uJosi. Mara baby. Freeze! Rekwa ka wena msha. Phelile ngawe Josi. Josi Maslelo, kade ngithethe ngizokubamba. Khumana. Thatheni sikambe. Sipitja gami. Libon. Obolela diseli. Kambe. Wayidlala kamnandi nayo engakutsho nje ukuthi amasilo kawadlale ku-line wadlale kamnandi and uyindoda uCulchar ekwazi ukubekezela uyindoda enebonyelo phambili une-vision enebonyelo phambili and then kwakhamba isikhathi ngathoma ngagadangisa ifilimu ethi umzalwane ngathi nangicabanga umlingisi ongayidlala namkhana umuntu ongadlala umzalwane kimi kwafika uCulchar besekade sagcina ukugadangisa nawo uCulchar sekunesikhathi agcina uku-actor nangikhumbula kuhle bekaqeda ukuchata ngakhuluma noPaul Kulchar Lififi ngamnikela iscript ngamhlathululela ukuthi ngifuna uzongidlalela ube ngumahlango lo usindisiwe naqeda ukusindiswa vele nje uveza zonke imphira nazo angitsho ngabo no agreeza enza njalo uPaul Kulchar Lififi wadlala uba ngumahlango nangihlola umzalwane ngangithoma ukuhlola ifilimu ezokuba nomlingisi oyikutana le main character indaba inzinze kuye ayedwa ngangithoma ukuyihlola ngiyakwazi ukuyihlola kodwa nakusistyle ngisithanda ukusihlola angithandi ukuhlola ukuthi umuntu kube nguye yedwa ngithanda ukuthi kube nabalingisi abaninginyana ngathi banemiraro kuzama ukulawula imiraro kodwa lo ngayihlola njalo siyamthola kokuthoma uPaul Kulchar Lififi adlala uba ngamahlango zithoba zibekwa nje kunomfundisi uyasindisa Mahlango ndodekhethu. Ngiyakuthokozela igadango lithethe kweni lokusindiswa. Wenza into ehle, kuhle libonisa ubudoda. Hey, baba umfundisi. Kufanele into efanele ngiyenze le baba umfundisi. Sengona abantu abanengikhulu baba umfundisi ephasina. Umphakathi uyalila ngihamba baba umfundisi. So ngibona ukuthi igadango kufanele ngilithathele ukuthi mhlawumbe ngisindiswe ngikhiphe konke ongaphathi kwami. Baba umfundisi into engifuna ukuyenza ukuthi ngifuna ukukhamba boka abanokubonile kuba bomfundisi kame ngiyokwa ukulitshalela kibo ukukhunye baba umfundisi into engifuna ukwenza abantwana bami ngibaladlala nama members omphakathi members of community baba umfundisi ngifuna ukuthi kwasibonele khulukhulu ebantwaneni bami baba umfundisi lalela ndodekhethu usathi ufuna ubasibonisa ihle ebantwaneni bakho nemphakathini wonke thatha ilembe lakho lekolo uzihlanze ndodekhethu ugonyule ukukhiphe konke kumbi kuhle ukuba ukulitshalela uzime uyafuna amasutha afana njengabo ngiyathokoza baba umfundisi igadango lokuthoma fanele ngilenze lento baba umfundisi into engicabanga baba umfundisi ukuthi ngikhambe baba umfundisi ngiyakuzwa njengoba ngisahle nje nangisuka la ngikhambe house to house la ngazi khona ukuthi ngishiye khona umonakalo ngikhambe ngiyokuba ukulitshalela baba umfundisi kodwa-ke ngaphambi kokuthi mhlawumbe ukhambe nakho ngizokutshela khona mina ngiba ukuthi ungasabi uzimo nawe ngiyathemba nanje uyawezwa amandla kaZimo emzimbeni yakho anesizeso lawa ngisho ngikufisela ikhambo elihle ndodekhethu nowubuyele ebantwini laba obonile kwabo kobonyana uyokuba ukulitshalela kuhle ukuba ukulitshalela ngitsho ahake kodwa nakho-ke engithanda obunyana ukwenze nasi isipho engikupha sona iBhayibheli ngikupha sona njengesipho esibuya kimi ubaba okubelethake ekolweni kobonyana ube lisotsha lakaZimo angazi asinasikhambe inyanga vane kuthiwa kuthokoza ngazi ngithokoza lokhenze nawo thokoza ndodekhethu akakunaki bamfundisi ngiyathokoza noma futhi ngingasamuthi isikhathi ngiyakuzwa vane ngikhambe babufundisi ngithoma umberego kaZimo ngithoma ngiba ukulitshalelwa ngithandazela abantu mhlawumbe ngangelila ngabo zokuthola nami sengimfundisi njenganje bamfundisi ngaphambi ukuthi ngiba mfundisi ngicabanga ukuthi sithandaze asithandaze ndodekhethu kazi sikude kazi sifana bomasilela nje asikuthanda ndodekhethu sithandaze sithandaze awuzwa Zimo namandla Zimo thembekileko uyasindiswa uyathandaza ngakho ukuthandaza uyakhamba uye kwaNduli nakafika kwaNduli uyokuveza indaba ukuthi umntwana wala kwaNduli umntwana wakhe akusimntwana kaNduli umuntu uyadlala bangoNduli
Cisco T ukube kadlala uba ngumnganuli nguRebecca Skosana. Umntu wakho lo uzofuna la. Baba mndwami. Umntwakho. Uthome nini baba kwamndwami? Uze umuntu lo. Mina uyangazi. Uze kimi la. Baba. Uyazi mina ngifuna ukumbona. Ungikhiphe sikune endabeni zabo baba. Hawu. Ngathana uyazi. Hlalukwa. Nani se mahamlweni leni sela noke Ngikhamwe naye mina umuntu lo. ngazi ngani? Ngifuka ngi Asilise baba, asilise. Asimuzwe ukuthi ufuna. Yeah. Ekhaya. Jama netla. Khuluma into ezengayo. Hlalukwana ngeke ngakhuluma indaba engizengayo ngijame ngenyawo. Hlala phasi, qonda. Hlalukwana. Saba isitulo. Chuto. Ngamnikela. Baba akathola isitulo akhuluma into ezengayo. Mnikela. Baba. Swe. Khuluma into ozengayo msinyana. Sithokoze ma. Hlala phasi. Hayi la chisi langa. Ekhaya. Mahlangu. Khulume msinyana. Khulume msinya ucede ukhambe. Uyazi mina nawe asithelelana amanzi. Angikufuni. Mana ngithome ngokuthi ngamukele inkosi njengontana nomsindisi. And then senzeni thina. Nangi engizama ukusho ukuthi ngisindisiwe manje. Usindiselwe thina. Ufuna senzeni, ufuna sikulandele nawe sokusindiswa nawe. Usindiselwe bani? Ngitshelile ukuthi ngizokhipha konke okungiphatha kumbi. Nokungenza ngabe umuntu emuhle emphakathini. Ukhipha musesondweni hayi la. Ngokuza kwamakhaya ngizohlanza. Ngizokhipha konke okumbi ngike ngakwenza. Ngifuna ukuba clean. Engikutsho ukuthi imphiri konke bengikwenza okumbi imfihlo zizinto engifuna ukuzijiya phasi namhlanje. Because ngideli uyozijiya esondweni la usindiselwe khona. Ufuna ukuzijiya la? Manje bakamhlaka angihlale phezulu kwendaba into engizele ngoba ngiyabona ukuthi amaphapha hlala phezulu kwendaba sengithoba ukusilingeka ngibhizi ngiyasebenza ngikhaya. Yeah, no. Man God give me stress to do this. Man ngize ngendaba umntwana ekhaya. UVusi wena. What? Umsanami lo. UVusi umsanami lo. Utsho yena. Wenzani? Ufuna umsindisa khani naye. Man wena ungangomhlalukwane umntwana wakho lo UVusi. Ngayithoma njani mara? Ngayithoma njani? Chuto. Khuluma msinya mfu. Umntwana wakho lo Chuto uzofunani la kanti? Simo baba. UVusi lo man wena ungangomhlalukwane umntwana. Lo bositshela ukuthi umntwana wakho uVusi umntwana ngengazi awakusemntwana wakho. Umntwana wakho. Ulamungu. Chuto. Mahlangu. Umntwana wakho. Umntwana wena babuna mala. Yamhlolela. Babuna mala ungamlaleli. Umntwana wakhe. Chuto manu yinja sis. Ngapha uthi sindiswe ngapha uzongonela umuzi. Angikonela umuzi. Baba ungamlaleli. Bawa ukuthi sibe clean ngaphambi kobusukwakazi. Sibe msuku. Ngiyangihlolela. Kodwa na Chuto. Nina nobabili ngiyangihlolela. Chuto ungenzelani into endikangaka? Ke wagula musovusi muzi. Mani si no mama wakho lo kodwa na Chuto. Lona ndrule. Sakhama somphahlela ngesibongo sakwami ulamula uMahlangu. Uyayazi. Chuto maru yinja man. Indaba lemusi ngokushonjalo bakwaNdrula angisho ukuthi baba nilwe nwarane babuna mala baba ungamkholwa njani andike wagula yena umsana kodwa baba ulokho kuthi ukuthi yamkholo makhe wagula thathani inkinga lezi nizicalise ndizinikele uzimo kodwa na Chuto ungakwenzani Chuto Mahlangu ngiba ukhambe baba ngiqinisile unamala idlisitshele ingasali nqwayana ngikhaya no kodwa na Chuto engikuba ukuthi konke nikubeke kuzimo kodwa na Chuto ungakwenzani Chuto Mahlangu ngiba ukhambe ngingakasala nqwarana ngizomlimaza Chuto ungakwenzani Chuto uzongonela umuzi khamba baba wena
ngathanda ukuhamba naye nawe. Baba uyamkholwa. No. Umntwana lokhe wagula ngiyakhumbula mna. Hawa baba. Ungayenzi into efana leyo baba. Ngihlanga nihloko na. First scene, very interesting. Nayisuka lapho uyeca, uyakhamba uya kwamahlangu. Uya kwamahlangu na. Angisazi kwabani kodwa uya kumezi usomthatshane umenzi somthatshane mahlangu bekadlala no memory ngoma. Nakasuka lapho uveza indaba zokuthi yena uye emsemeni nomfazi omngane wakhe imali bakwethu. Uthoba ngokuveza ukuthi ubaba lo ujole nabo bani, ujole nomngane kamkakhe, wajola nodadewabo kwaSohulu, hey ulele nabo. Uveza impilo, ngeke laziveza ngayo bakwethu kunzima. uPaul wayidlala, akhe siqale. Okay, asenze so. Asiqale amasini la. Siqale le ayidlala no memory no menzi somthatshane. Mahlangu vo. Nalezi zitesta nithi machox. Kunjani mngani? Saqala lapha. Athenga umlilo la mati. Mati nokha kufana. Sekuhlaka. Yenzani 16 valve na. Mati 14 yong. 14 valve. Ne 14 valve ne 16 valve yafana. Betere mati. Kunjani mati? Kathi indlela nje. Hayi nathi ngisaphuma ngisange pho lapha. Saphindela kancane manje. Yeah. Ma. Bewize man sikhambe zamsinyana. Yes, amsey. Khake. Fetera mngani. Mati man langize. Mayi mara liyabasa. La chisa ma. Hawu. Lo chani Mahlangu. Akwandre zuziwe. Hawu wasivakatshele kuseni kanga. Hey. Nami ngirara ekuseni kafika ekuseni kanga. Vana ngafika. Siyaphuma. Nasithi siyaphuma man. Man la mngani gise ngendabeni emaphorotla nyana. Emaphorotla? Awu asingeneni ngikhaya. Kwenza njani mngani? Hawu asikangeni ngikhaya ngifuna ukuyithi khakha bese ngibele muva ngoba ngibona ngana indlela. Okay. Awa. Mana mngani. Khani sihlale phasi. Hawa mngani. Awa chuthi indaba le musi ikulukulu. Ngindedele na njengoba sazithaba ubaba bakhuluma bodwa. Imngani asihlale sodwa la. Uma lo kamera buyele ngikhaya. Hawa makahlanga nawe umama lo ngathi yamfuna indaba engizomtholela yena. Iye. Okay. Awa ikulukulu. Mani umthwele nanginje. Azizwa mngani. Ngisindrisiwe. Ngamukela inkosi njengomdali nomsindri. Sethokoza Mahlangu. Uzinisiyozokama neBhayibheli nje. Mara ngimangele ngithi. Ngamukela inkosi njengomdali nomsindrisi nanginje. Iye. Nanginje usuthi ngifuna zonke impilo ezingaphansi kwami okumbi bengikwenza phele. Injalo. Somzalana nawe nje mngani. Injalo Mahlangu. Hayi. Mani indaba engize ngayo nasekhaya. Iye. Mamthweni ubaba umthweni lo mani uphosisele amahlanza amaningi. Yimngani? Mthweni mubi. Ufuna ukuthini? Ngitsho ubaba wakho. Yena lo hlanu kwama? Umthweni lo ulele nodadewethu. Wena mngani. Lisindaba yakho le. Mngani uZimu uthi asibenhlini ebafazini bethu. Ngizama ukuhelebha wena. Noma lisindaba yakho le. Singakayiqedi leyo. Mara umngani wami. Khuluma Mahlangu. Thula Mthweni. Khuluma Mahlangu. Uthoko ubereka nayo boss. Ungamlalela sithando sami. Bamdiphe phasi. Mara Mthweni ngenzeni nganga. Mahlangu usukela wakho uzotshela uzokhuluma ezingalezo la. Mahlangu ukhuluma. Sikhiphe zonke. Umngani onjani ukuthi? Namhlanje khona ngatsho. Umngani akho ubuhle. Ubuhle kodwa. Usesibalweni. Unamala sana zami ungaphika. Ungaphika naye unamala. Uhlanjwe eBhayibheli iphethe kole. Unamala. Yemngani. Kwenzakalani namhlanje? Mayiqiniso phambi kwazi. Yemngani. Lisinto wakho lesiyagrabhela, lisinto wakho lene. Ngatsho. Ngathi ngelinye ilanga zona. Kade siphila sinawo. Zizokuphuma zizinengi. Kade siphila sinawo. Kade ngitsho. Bakwamthweni. Sana sami unamala. Khuluma Mahlangu. Ngizama uba mfitshane. Mahlangu sikhulume zonke. Namhlanje ngelamanqaba. Sana sami hlukana naye yeso. Unamala kakhulu. Unamala kakhulu pho wena mngani. Kunendaba engisiphethe ngomkakho. Ngamgodu. Khona umama wakho lo ngilele naye amahlandla. Ngiyena umkakho lo emsemeni. Cela ndodana simadoda.
Maye mara sidladlana indoda. Nangithi ngumngani. Nangithi ngumngani. Isandla phezulu kwesinye. Isandla phezulu kwesinye uthi ungonela umzi. Yazi bengithuhlanga phini. Unobangela nangu. Ungibhirizela umuzi mngani. Mathi ngilalela unobangela nangu. Ngithembe kangaka. Umkakho lo. Batsho umtshela batsho wena. Mathi into zabo ezibasho ni ma blow job base. Hell, batsho wena awuze. Mhlo. Ziziwe. Ngingakaphelele lapho. Kwini ngizwa kole. Usindisi wena uje uBVusi biza abantu nje. Wena wangitshela ukuthi wena umkakho la umthanda. Yemngani. Wamtshela ukuthi awumthandi. Abengisakhambi. Yemngani ukusindiswa lokho. Wangitshela ukuthi awumthandi. Abengisakhambi. Isindiswa ayisinjalo. Uthanda uRose. Isindiswa ayisinjalo. Ngitshela. Ngiba ukuthi bakomthweni. Ningalo nokho. Yazi ukuthi yini? Sohlala njani singalo? Ngendaba ositshela zona esi. Ngiba ukuthi nithembeke kuzini. Bahlanga ukukhamba yeso. Mthweni ulele nodadewabo. Ngilele nawe. Sewenza umonakalo omningi khulu. Ngilele nawe amahlandla sasiphinda phinda. Semningi khulu umonakalo wenzile. Thatha ukuthi isikhambeni se-All Nation Family Church sokuthandaza uzimo. Ungigirizela umuzi. Izono zethu. Akusiyisindiso le. Sindisiwe namdela umoshiki. Kusindiso lo. Imiza abantu nje. Kusindiso lo. Ngendlela okhuluma ngayo nje ejudo. Ngiba ukuthi ngithandazeni lungizeni inkinga Mahlangu yazi ukuthi All Nation Family Church sokuthandaza uzimo. Khamba wena. Mahlangu khamba. Khamba wena. Wena uzongibona kuhle wena. Wena ngifuna ungitshele ukuthi into ekhulunywa kulo. Babe. Unasukela zongihlangahlanganisela lapha ngizongonela umuzi. Mihlolo. Wena yeza lapha. Nasuka kuleyo manenga amasina adlalwako la kodwa ngizama ukuveza ukuthi uCulchar is one of the best actors. Ngamnikela iscene yokuthi adlale noSexy. uSexy amseduce. That scene siyirekhode kabuhlungu kodwa sayirecord. Very nice, very nice. uPaul Kulchar Lififi wayidlala akhe siyibone naye. Chudu. Hayi Sexy. Chokade ngikuhlulukele na. Jama Sexy. Sexy. Angizingalezo namhlanje kujama Sexy. Sexy kujama. Ngibawungila. Sexy kujama. Sexy. Jama Sexy. Sexy kujama. Sexy. Baba ndabisutongihla. Baba wethu sesolweni. Malaphathe kokumcwela igama lakho. Oh no, sexy no fire. Sexy no. Judo. Waloko ukuthi fire ngimaqhalini. Uba ungilalela into engizengayo. Ngiyakurapela. Hani ungangilingi akujama. No akujama. Hlala phansi. Ale. Sexy. Bangilalela. Ngikazi ukulalela nawe lapha. Lalela. Ngisindrisiwe nanje. Ngamukela ukuthi njengomdala umsebenzi. Indrobe sizenza namhlanje ziyaqina. Not to say ngiyabhedwa. Ngifuna ukuthembeka kumkami. Ngiba ungazenza umuntu ngami yeso. Abafundisi siyababamba. Yeah, babamba but mina ngima yethi phela la into. No matter what people, they cannot save my Lord Jesus. No matter what they... Nasuka kuSexy kwaba nescene ayidlala no futhi Mthweni. Ayidlala no kufuthi Mthweni na baninginyana man erenkini. Aveza ukuthi indoda ayibhizi idla imali ofazi lapha nabanye abelazana. Nayo uPaul Kulchar wayidlala babethu wayidlala athabile la kuvula sekuthoma kuliwa athabile. Hey, kunjani? All right, long time. Right, yo. Hawa. Sekade ngasakubona. Hawa. Federe. Basho hawa nawe sewukhethe zabe zihle khulu yazi ngisazicalile. Zabe ngibuye vele. Sekade ngasakubona. Kade. Ngeze washo wathole ingozi ekoloyi. Hey wena mara ngilulamile nje. Ulilamile ngiyakubona. Ngiyazama.
ngikhamba ama-physio yazi indaba sesifikile batho nemali wayithola imali e-third party imali e-third party vele yangithola nginjani yazi na ungasaberegiko nenkolodo mara ngirhelebhile ngakhile ngenzeni awa thina kwami mina mtofotofo ngamukela inkosi njengomntana nomsindisi sangixolela Jesu ujamela nje ubaba kwakho ubaba kwami awa ukhona uSamuel like yo badela ama-accounts umbonile ubaba wakho umbonile ngerenkeni hawa muthi uyokuthenga isiphila uthanda isiphila baba kwakho imali yakho le i-third party udla nabentaza hayi wena ngakutshela baba kwakho nangidlula ngerenkeni angingiboni nomntazana ngerenkeni into le ngizisa ubuhlungu njengomuntu osindisweko into le ngizisa ubuhlungu angazi ukuthi ja asiyasenzeni ngiyakubona ukuthi soyafuthumela asikhambe sombona no yazi mina abantu ngiyazi nezinto eziningi umuntu wathola imali kuba kwangathi nginenzeni mara imali yakho ngitshela izinto ngapha nangapha left right and center kumele ngenzeni ngoba ngiyabona ukuthi ongikhola sikhambe nangumrakho come here you two come here kwenzakalani what's happening here ngeyani rubbish le engiyibona la mara madoda mhlolo wami lo Nkosi uJesu yazi at first becabanga ukuthi mhlambe umix inkoloyi ngoba inkoloyi ziyafana Sandwa what's happening my love ngikuthembele ngehlizwe wami yonke nguwongenza nje mara nguwongenza nje I gave you everything in the world uchayina ngami from zero to here you are me ungazwa ukuthi look at you ungimikisa ngerubbish nje akana next umuntu lo the car you driving it's mine the petrol amathaya akazi ngikuthome ngejoke ikosi elidabukileko laziwa ngimi lakho the next angisingise sakho you're not my class wami lona angisiphazamisa emotweni yethu futhi angewasiphazamisa thona sanganti kwenzakalani la yazi niyangisilinga niyanginyengisa nina nobabili khambani sukani la khambani niyangisilinga yeah bring my car keys khambani ngenyawo raputlani ngenyawo zenwesi uyayazi wena i-installment uyayazi petrol imalini Joseph, chutu wasikhambe man. Mina ngisindisiwa ngizigela. Mama. Akithi nguwongilethela. Ngenzeni? Uthe asathabe njalo kalo escriptini kunesini ufaka ukhulu ugasa. Isini lapho bomgijimisa khona uMahlangu lo aphethe iBhayibheli badubuza isigidi phezulu. Lakhona uyapimpa. Lapho ke sithola abo Comfort Masomboka, sithola abo Louis umxolisi Mthweni, sithola uDol Mahlangu, sithola nobani konje, sithola naye ugasa ukhulu Nduli, bayabetha uComfort Masomboka. Engakuveza nje ukuthi naye leyo culture wayidlala kamnandi ukusukela edeleleni abantu mhlambe bathaba kancane. Angitsho uyakhamba veza indaba emphira. Abantu bathi ngathana uyabetha, yomna ngambetha, yomna ngambulala. Nabamgijimisa sithi mhlawumbe uzakudunyuza angadunyuza badumuza phezulu abaleyo. Ya phela bomna kwethu
Bengona thula mara sinayifaka imikhala. Lala mina. Mala mina. Uzomtshela ngokusindiswa nje wena. Uyachumayeza siphelele. Sisindisiwe Kulcha. Manje ngikhipha konke ngaphakathi kimi. Ngoba ngikwazi. Kulcha iminyaka seyimithi. Khona uzomtshela ngomncane nje wena. Kulcha uyanginikela. Ngivela phezulu. Ngiyakuphola bekuthethe ngakho Kulcha. Kanje kabafuthi sisazi. Wena siza nokuthi umngamo. Wena wemala. Baba zakabuza. Anizwa ukuthi usiza ngami. Ngitshela ngenza. Ungasinjalo wathoma waya kwakuhlangana noNgoma nomngakhe wavula ifoni kaNgoma veza uNgoma ukuthi une video yeporn ke yafahla ngitsho umkaNgoma mdala kana Facebook angazi ukuthi uNgoma ke wabonakala nomuntu emsemeni mhlambe ufahla iporn video kanti umntazana wazifota. So worthy to be praised. Etere. Alala man. Ngithi ngiyakwapha. Ngibona ngathi indlela. No, hayi sona besindlela ufuna ukusibona. Ya ngazi benginenkulunyana ukuthi ngazi ubaba benganibona na. Ufuna usibona sobabili nje? Ya kuhle ngifuna ukunibona nobabili nje. Sithi tembe. Umbara wokhona. Man. Kwase senibhethe nemBhayibheli nje Masango. Kwenzakaleni na? Nsindisiwe. Njani ma? Singiyela sikamfanele. Khona mani ngilama ningamukele inkosi njengomdali nomsindisi. Yeah. Yeah, ngazi bese nizwile na. So man, into engenza ukuthi ngize nginifunde kangaka mani ngifuna ukuhlambuluka ngifuna ukukhipha ongaphakathi. No, Mahlangu into ehle. Le uyenzileko. Yona into ehle man Mahlangu yazi siyakuthokozisa. Manje isintu sena akufuneki ukuthi ube nezinto ozitshathileko. Imfihlo inifuna ukubona uyokukhipha imfihlo zakho zonke. Kuhle ngifuna into esifana zangazi ukuthi uma ngizwa kuhle. Ufuna ukukhipha yini Mahlangu? Mani itinga limoshela isikhathi ngoba ngintobeni sendleleni. Yeah. Mani makune video enyana engingifuna ukuthi uma ngachithela ngasabi. Sindrisiwe ngisaqale ma. Video. Yeah, ngine video nasi. Ngiyambona nangu. Ngrazana nangu kinga zithi qaba namna. Kinga zenza namhlanje nangu nobaba kwakho uqala kababa. Mayimna. Baba ke mayimna bo. Kwenza njani lapho? Ngoma ke baqalela ngibani? Abantu ndazethi mayimna. Ngoma ukambathi. Hayi. Ubulanzi ngoma. Ayikhona. Ngoma. Usithatha phinto nje. Ukhumroho nomntana omncane kangaka. Ngibawa ukuthi ukwenzelani lokho baba? Baba yini ukwenzelani lokho? Uzenzelani into lezi? Awukambathi. Makhubala awukambathi. Manje ngifuna ukhumroho nomntana omncane kangaka. Yazibona into ozenza. Ngoma. Ngakaphaka. Abantu ke baqalela ngibani? Ngoma umoya phansi. Bengizobawa ne-left manje. Bengizobawa ne-left manje ngiyabona. Makhubala into ezinjalo uzenzelani? Awukambathi baba. Ukhumroho nomntana omncane kangaka.
Mana. Bangifakile lapha. Ngabacalela ngibani abantu? Akusimi Abantu ngiyabacalela ngibani? Majama. Ungakhulumeli phezulu mama. Yathi sisenjalo ke enye isini kodwa emnandi ngephenti. Lapha kusini ephenti kuno C. uSimon Mthweni bese kuno Nhlanhla Skosana kunguye ofuna iphenti lakhe. Kunothokozile Mahlangu